kan video masalama khan kan tar lang to a actor Sushant Singh Rajput boral atangin tharuk vel aliam ta a Sushant Singh Rajput boral na thubuai kalzel dan le agency sang abikin CBI te nu chui dan le thlenchin chu mitin te shia chak le ngai ven ber alani zela Sushant Singh Rajput funds te le ama ngai na tu te po in Sushant Singh Rajput tan hian o la chwa zelin CBI ten thildik tak hai chuak wat tura andu thu anatlang au pui ringbok ani chuti mek lain Sushant Singh Rajput boral na thubuai kai noi chuina kalmek zela CBI lamten engtiang takin nge ma anlaka engchen nge an thlen to ti chu mitin te shia chak le shia du ber alani a Sushant Singh Rajput thihna thubuai kal zela voitam tak o lo chwa to le Sushant Singh Rajput ta na ro rel na dik a om theina na o lo chwa ve photo BJP MP Subramaniam Swamy chuan Prime Minister Office a lekha athona CBI ten Sushant Singh Rajput boral na chungchanga an nu chuina kal zela an thlenchin shiat adu awangin BJP MP Subramaniam Swamy chuan PM awa lekha hi athon ani Prime Minister Office chuan Subramaniam Swamy lekha chulo pomsakin CBI ya an pevele a Prime Minister Office thu chuak angin CBI ten an nu chuina a an thlenchin le thil omdan kim changchu CBI te hian Prime Minister Office hi an shiatir vele ani CBI te hian kongsang sanga an hmalak to dan le an hmalak mek dan an tar langa Sushant Singh Rajput boral chuma postmortem an ti na le atak sabung sang an endik na Copper Hospital chungchang po zialan ani a Copper Hospital a khan zana forensic team te kalin Sushant Singh Rajput tak sabung sang te chu endik na an neya dan tlang puin postmortem le autopsy reng chu zana ti ngai ani lawa chhun kho eng hnuaya ti thin ani CBI lamten antarlan danin chhun en lai po ni lawa light eng hnuaya medical board in postmortem le autopsy an kalpui kha dan bo chiatna ninge in an ring ani zana postmortem emo autopsy emo kalpui tur chuan magistrate levela phalna nei masak phot angaya chuwang chuan Sushant Singh Rajput ruang postmortem le autopsy an ti hun hi phalna hmuwa kalpui nge anni tunge zan thim hnuaya postmortem le autopsy ti tura phalna pe dan angin kan chui zel don ani ti in CBI te hian an lekha a hian an tar lang ani CBI lamten an lekha a an tarlan telte zinga Sushant Singh Rajput boral na chuina kal zela theitop an chwa thu le tunlai thiam na hmanga nu chuina an tho thu an tar lang tel boka Sushant Singh Rajput boral na hmun le abul vela mobile tower om te chu tunlai thiam na advanced mobile forensic equipment hmanga data won thatvek ani thu an tar lang tela heng data an kol that mang hian Sushant Singh Rajput boral ma le boral nu lama thil thlen dan le an mobile location zong te an shi thei vek dona Sushant Singh Rajput che na ina tu nge kal dar engza ta nge an kala engti khun nge an kal hun ti zong he mobile tower data mang hian an chui mek thu an tar lang bok CBI lamten Prime Minister Office an lekha thelua hian Sushant Singh Rajput boral na chungchanga thuleng wak tam takte social media le news channel tam taka thuleng wak om thin zong te po ngun taka an enjoy zel thu an tar lang tel boka hengba ka hian thil ti swal tu apo Ria Chakraborty chung ti le misang te zona an lo zo to thu te mita mutu nia an soi chen khat te po an kom to thu an lekha hian an tar lang ani CBI lamten an tarlan zel danin kil sang atanga nu chuina hi kalpui ani a investigation team te po in he case kai hnoya hian senior officer chen khatte kai shwaina hnoya heng Aligarh Faridabad Hyderabad Mumbai Manesar le Patna te po an lo tlo to thu an tar lang bok ani Sushant Singh Rajput boral dana thilfil lawa om ngeya an shiat awanga CBI ten an nu chuina kal zela an du thu asam lo thu le thataka chuina an kalpui theilo chungchanga Sushant Singh Rajput family te zona om chu
CBI ten lekha hian tarlang telin voi engemaw zat Sushant Singh Rajput chena ina Central Forensic Special Laboratories te nena an kalthu an tarlang tel bok heti mek lain Mumbai Police Commissioner Parambir Singh chuan CBI te hnu chuina an kalpui mek chungchanga angai dan alo soi chuak ve mek boka Commissioner Parambir Singh chuan CBI te chu arin tok thole thutluk na an siam thoi abe sei thu atar lang ve boka CBI te thutluk na chu Mumbai Police te thil lo mu chhuwa to te nena a in an arin thu asoi lang bok kantarlan tak ang khan CBI in hetianga official statement anti chhuata ka chuan thil in phumru emo diklo emo chiang taka soi theila omlo ma se Sushant Singh Rajput boral do na thil thleng khan a funds te ril ru ati thar hle maya Copper Hospital a postmortem an nei chuma Sushant Singh Rajput boral hun chiang taka zia ani lo te chuan ngai ven a hlo thar hle ani Sushant Singh Rajput boral ni ma chia June ni som pathum sang ni som ni chotnulam dar ni le ni som ni pahni nulama khan tuma mobile in emo contact anei lawa abiak nu nun ber chu a talent manager nen anin bia a talent manager nena anin biak zo nu hian Sushant Singh Rajput kha lo thona lian tak anei ani antia Sushant Singh Rajput farnu mi tu sing po in June ni som pathum sang ni som ni dar ni le mini som ni pahni nulam khan biak tumin a khola nidanga ati ngai lo ang takin hemini le atuka aboral ni thlengin khol achang lo ani ati ve bok he thu hi CBI ten ronnem ngetin June ni som pathum sang ni som ni chonulam dar ni le mini som ni pahni atang khan Sushant Singh Rajput khan tuma abito lo ani ti in CBI te hian antar lang Sushant Singh Rajput boral niya Sushant Singh Rajput ina omve Niraj Dipesh Pithani te khan Sushant Singh Rajputan June ni som pali jingkara theitui a in thu an soi ani kha chuba ka coconut tuile tuisik po a in tel thu an soya a hnu rei vaklawa Sushant Singh Rajput chu thia mu anita ani CBI te report atanga alandanin SSR taksapeng sang endik le na a pumpui chunga athil e emo theitui a in emo engma mu tura omlo ni in a chanchin soitu then khat chuan antar langa SSR pumpui chu athil han e na om ang tura athil e an mu zo lo thule gas lira alo kha thu tarlan ani mitam tak thinlunga zona om chu SSR khan theitui emo tui emo lo in ni se postmortem khan chiang tur ani a engma mu ani si lo chu makti a hlo thar hle bok ani aboral nia SSR ina omho khan dot an soi em ni ti chuan ngai ven a hlo thar hle bok ani Sushant Singh Rajput che hlo Dipesh Sawan khan Sushant Singh Rajput kha aboral ni June ni som pali jing lamdar som le achan ve atanga chotnu lamdar khathling SSR kongkhar akik thole doorbell a me thu asoi ani kha chumai anilawa voi enge mozat phone atum thu asoi bok ani kha ma se Dipesh Sawan khol detail atanga alandanin jing lamdar som le mini somnga pahnia mi tu ti hriat lo a khol ti hriat chhual le ani a Dipesh Sawan ve thung chuan SSR an betura alo ti to awangin bia ani ni in asoi ve thung ani Dipesh Sawan tan Sushant Singh Rajput kongkhar akik tan tir khan SSR kha athito ni in then khat chuan an ngaya Dipesh Sawan thian thil engkim a hresa veka asahim nan dot asoi kwal mai mai ani ti in SSR funds te chuan chan an kho ve mek bok ani dan tlang puin SSR hi zanlama ameng rei thin ni in a then om te chuan an soya aboral ma June ni som pathum sang ni som ni zana ero zandar som le achan via chuan a in zong light a in off vek ni in SSR then om ten an lo soi ve bok ani kha chungte awang chuan mitam tak chuan ngai that lo na le rin helna an nei lian ta tel tela SSR boral na a hian ruwa man ruk na fel tak noya thilti ani thei mai angem ti chu SSR ta na rural na dik du tu te rin helna ti zwal tu chu anita ani